Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum. Mufradat khumasiyatun mufradatuha umruha khamsus sanawat أو طولها 5 أشبار والمراد أنها صغيرة. الثاني السورة السير ليلا, perjalanan pada waktu malam. Tankashifu, membuka atau mendedah. As-safhatani janibal wajhi, dua pipi wajah. As-satairu jam'u satarah wahia ma yustaru bihi syai'. As-satairu yakni tabir, jamak perkataan satarah. Satarah ni mufradat. Satarah ni mufrad. Okey. Wahia ma yustaru bihi syai', iaitu apa yang menutupi sesuatu.